vendida o medio desfocante. Searching for symptoms of arousal, how he spilled dark secrets with his back, flexing complex, stigmatizing injections. My body was split into sections. Maria had made up Diana this whole time, thinking that she could actually become somebody else. Like a television star, but looking at herself. Unhas arelas de vísceras xusto debaixo do páncreas, que son o unha metástase. Community salvation next to safe deposit banks of safety depending pockets of the poor next. El colmillo que abre portales entre vida y muerte con toda la vida de una esfera incandescente. Pronto llegará el día con sus incertidumbres. Hay alguien que regresa a lo que no se sabe. Ollos hollando os arrentes, ollos como lladas frías, ollos de noites e días. Hits him in the face and tells him, while desperately swearing, to wake up because she knows. Las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas te arrancará la memoria.